bon chawin bridge akain liam ki novin tunila ahi tulai ta ai boy now so hon talks round is that we have chi nongowa free movement chung thu ho ahi ban le the bridge te motor breaking the barriers to hlona echa hi ep2 what is what chi ti thoa Dr. Seilen to exclusive ma thu do le don but nan kini ho na ngai diu hintin tunila bang hi for some known reason video kin koi loading audio ina ngai thua diu hin ji chi talk si ve exam khat chi hla nunga hi I chan development ham ai lo le free movement hi chi sa ding hi hon jong I phat sa khat to hitam ti cam ho yo hi readjustment hot na chen proposal ka pi wa tarik som the group nya kyo proposal choi inge kyo dinga yong chu so revisit balding revised balding chu ka de na ji chu 2008 so ki kai choi a political climate to TC to now within Manipur here to which na to location hoitah yong tu chinai khanga choi le you have the can or ka issue ho yong to pat ya wa ya na its context to cam strategic padu tang ka khel ma in tin relocate yong to ngai de ka ti chu Archi dung dia chu proposal he government and HCC cam ho relocate ball ben chu le cam no ni khau na UPF in sagi ne ni kha na ke no yong sagi ne ni kha na ye chu cam sagi ke the tha ho apanga om cha ho apanga cham ta om chu na effective management le amenity ho yong security on to two from generation to a consensus umana ngalangadi ala ke ho chom chen la ke no yang sun ni khadin chu a ka sa tho wa na ni khadin sun ga bom de ta ni ke khadin la chun cam he ni khadin ga chu ni relocation na ya chong chu pa ka sa wa amun hi government proposal no ma yung basketball na mo ito alang chu tua hi ani niya kikoy khoma decision ni deti hello ding round 2008 chu government langa ko na chu state police force chile army chile SO group from him join reconnaissance na join recce bola amun ni agabado chidung ya chikin okton ya chikihanga so to ang to process to umding yan hi apa na sa pakat song Friday to next Friday ka hi to ay ground na joint reconnaissance na proposal area hot abedo ito to pass apa do le a report to ground na ko na sa pahon MHF of you which is finalizing Palestinian go kit you ito home day Dr. Noy like you mom I don't negotiate ball like you mom I don't you ball it's a report to listen to some kid so it's you khat ani na so hele preamble long chu masanga chu SO 2008 akitaya chu within the constitution of India chu sohkei na I was state government, so as a Congress and I will be government. I'm not Manipur territorial integrity. So I'm quite good. You know, Kadava wants central should accept me now. And I think that's true. It's a state territorial integrity insert the ball to unconstitutional. It's a constitution of India who Article 3 integrity of the Union of India, integrity of the district or state ki Seilen. Ayong ano to yuwa along hana chu chu ko iwa wa chu 2008 context at demand of TC
article nomlo ito Manipur ko adi ana territorial integrity ko conflicts nomlo so nipi na maawa nga so if you ang tele hold to sa ngaya na ma de la dem de somewhat analyze for mas ating research for being when criticize for the na a substantial amount of more opinion to patungan ya mo kai Situ here a main point to eiho demand to teacher kona SASHUT with SAT. Chidong ya to Constitution of India the kito ground of the preamble so electrical nomlo so na. I to territorial integrity person pick up so to and it is to addressable the government in India addressable them somewhat to na. Territorial integrity Manipur sa pangtation. Upon the close cut head if you vote you I know the chance within the Constitution of India says a hope sohkei problem contradiction. It also is a preamble to ground rule relocation a main topic here. Newspaper in India, newspaper or seiset. News media says MHA and SAE. News of NHA official in the SO kind of say I long kelo. I him masar free movement two moments na say po ka meeting. Movement to say lo like teacher. Okay. I let's start. It's focus kibol it's preamble ground rules or relocation or extension ki guide ham I lo le just ke hona chu free movement ko se say ham na the next meeting look at I let proposal I want to ya na chu free movement or ball ding na if you want to point first things first if you ground rules just to sound take a piece you want to preamble cam relocation SO ground rules and phatchom it's about to focus on lights it's this is ground rules or to dialogue to basis in eiho na 2008 ang ground rules to na just sort down ko ni pigamten ko mo say yung na to ateni mo sa lights chichu hoitah explicate bond the chun social media or news media or MHS statement hilo more than something ke pa me sir ai let sir to kem ho relocate ball na ding them khat su hlom na ding ti ho chu ho adinga aphazo ding ham elo le ipi aphazo ding hilo le ke ball hi beta okay ho ding aphazo na ding su e demand to ke to na to a chu ko ham ke ben na du chu ko ya ko na ke ben no chilang yung du exercising strategic location na no ding sa pa na pa ai chi chu ami pi hin a het thiam lowong himai the ai lo le ama concern i pham ti jong chu ami pi chun het thiam na ding chu ho media on na pa no chu da ami pi na het thiam lo na WhatsApp ni ho ni so ba ba wa da sa ba ka ma se na affect le to again ke se pa meeting ka pa ni na spokesperson ke report pa chu authentic it's no on disseminate the world may be as I do no responsibility like na can maybe ko ma ka say hinga ya nya to if it's a PC network interview wa chang to clear ta ki say na to an na ball de atang lo wa ai le sir to chu them khat explainable pi the ki diu ham ka ti chu kem ho chu kem dan chu kem sagi la chu ni la do ale nga bo ta kem atam chu phajolo ham ahlom zo ale he wadinga advantage chu pi ham aban le relocate the ball diu chu tu na mun ho chu ma hele me le to kinaya hele chi chu phajon he lo le he langa sung langa ma le hoi zo chu phajo ham chi chu phat zo na he wadinga advantage hi zo na chu mi pin he thim thing them khat ni ga sei pi ki le chu kem hi atam ja chu abanga abanga tam mo na atam ja chu ki ha thi ahom ja ki ha mo tema na a strategic point out to you te wa chu
area dong zia chu ga ni chi ham chi dong zia chu a number ong chu a pi le na le kem tam ta om sa nga chu na strategic point na relocate wa om de ho chu approval o mai le chun chi chi ho de advantage dan chu sir tu a chu existing tu a ho chu strategic hi ji a chu galte a kuna chu opposition chon do ding thu ham ai lo le ai ho zo in hello anjo de se ta chu tu a so in 2008 political climate chu ma chu na man yo tilai context as ni ke bo chu tu a chu the man yo ke helta igami yo chu ma ta si dung ja chi ke hel che ho dinga benefit chu la hello government in hel se policy ti on tun boye government in mo de banga proposal kha mo point of view is government level sikim tikina hello chu na government ka bi no pi chu ka wo state government zo chu so meeting kini bi center chu state lo pi chu government chun overall apa na dinga de chun state a ko na hi ben de chu ki bo na ya chu ho dinga chu plus point is the opportunity ai le sir tu chun topic chom han ga kilut kil extension thu hi i chan progress tam sir hi lo le to anjo ka sei ta le jo ground rules o ki sai la le agreement de pa le bo eso ki sign a jo le bo chen extension o mai so extension chu ki de hello picho government na de cho ho dinga extension lo le de manu se ki a ki pilu na ta so chu main objective cho na as a government chun amo norms a chu extension chu amo procedure a de yo se ki hon ka de yo ai le sir rules and regulation and to step by step min ki sele sir ground rule ho so si chu tu phal extension hong ding extension so hi phal le political talks sa2 chu hong hi pan bep ding ham I just a process la condition ho so ki se yo phal le bo chun ke o le na chi pan dia na ide manu 2023 September tarikh na kipelu ta chu response umlo la chu and response umlo wa nga chu ni ki ho en social media ho news a ki ko ho ba no wa politician in part in SA they put the ale ibola ibol hamati ite a table 2023 agona September demand wa gona table ki to lu la extension ki bol lu la ke unom lu la hoi la ya chu social media ba the government and SAP pe pon ke government ne ho ko ma ki bidding ki pelo din asai lu lai pi chu asai le din platform chu lu lai pi chu to ha hong kom jo pa le na ji wa chu ki po do ba pi chu pa le chu official name chu ya thulle mo he ho la ta men tin ai chu bi sa ho iki sai se no iki kai la ini ki ha lo na chu mob mentality chu a media was na ha lo ga ya email se so bol ding am le ni ki so ding CSO bol ding maintain media bol ding maintain elected member of all the maintain SO bol ding cho hele government dialogue ki pang pa ka kinu chi ka bol cho ke ho atong no na kinu na ki bol wa so for the same common objective na common goal common goal no chi demand political demand pa che ke YouTube let's say to SO what they have ki thum lo pi cho nam pum pia de ga so ai le bola nam mo chun thu la hek chen lo wa SO cho dem wa chom bol de ti na chu a failure to them media failure ti CSO failure ti mo SO to front line dialogue pa ya to ango thu ya na analyze bol le cho lack of communication issue SO ni ta communicate bol da ai so lang to be MLA on meeting bol la ki CSO on wa akile pa lo information disseminate bol wa ke lo so le SO se ro mi pin he to pa email se to SO ngo je wa to state UT demand si mu de la
ngõ ni ngõ te to kha byang ke sing na nang ko ma ni ngõ ja de ma ni mo de le eso cho ha wan ngõ wen ai le sir to hi mi tam ta hi engen ke yong chun dan chu social media base a chu question ka bol jong chi mi tam pi lungel chu e jing kha ve confuse ki chi ji in so hon talk a lit lai chewa I ma chal na punte public movement zo hele so chu ground rule in by na ball hi in ama ho anup chabi ma ki pin thelo wi ji chun movement hat zo na dinga hi public movement zo hele ti yong hi tam ta o men na hi chi chun thwa hi pin sei social media ma ground na ma chu na ke li ekipin ya ki mu ha alo dialogue om ja ki mu ha phinai ki phin le dialogue thei ding ham ti yong chu dialogue om ta chu la dialogue wala ki phina le dialogue om sa de ti om ta chu la om pa yo chu asu na dinga chu mi pi chen public movement ti pa chen so dialogue chu government pressure pe sa loi win ti di chu om sa pa la do a om lo lai pa thum merin ti chu government na pi da te le hoilang su ti noted to so I chan ge gan thei ki tho a kum som ni wal ki dal do so I am an atin congress government atin Mizoram congress ne ki tho pi je so ki dut na kum som se ki yo ai dut na so za la ti ba le no to ti tu a pai din na ti to public movement a ching hi wa ngo li wa ke lo ngo de lo ma na se so ngo wa hoi la so ni ai pi compromise bo ko a to ge om thei lo chi phjo state government ji chula so si lo pi chula le ki chi cha na he ngai hi a ko am ka chun a ki phina if charismatic leader kidana movement bola miet a ki phin sa ki sa chwa the government hole ti de le chun ha bola bo di mai chula a government chun min lang ba cho government ki sa di lo pi government yo chun so engagement to government policy decision so agreement and legal agreement it's issue government and a bullet go to state government is asubui and the public movement and pending le state government so center so center to federal structure to state to tripartite agreement function procedure protocol to apply tailor so ala so dialogue ho to ta to center lo piso state government ho ami pia ki pheno in state to da ha center in direct in more bowling in the future government files also ki phena state to da ha no direct in more bowling ta ki phen mana to government abol healthy to na minority ne ko ki phen mana government and a protocol da eiho issue to attention a period lo diplomacy ha na existing official government engaged about the SO is the pressure to public movement hong pan la chun a thu ma chu tu te lawa atonga panghoyo ademo wa ima bol pu ve ati wa mo yo pan go le tapa wa reinventing the wheel ki chung ngai human civilization is gari kang na wheel invent ki bala ko na civilization ha gang ta achi so ale achi sa pa chu to chu pa ya le wheel reinvent bowling ki pija public movement so demand to adai lo ham man chu ma chu bom ti chue le chu bom bo so chu new elected member on a no CS on the day to go dai chu same goal is chu al public movement on goal chu mane lo chen so dem se akipin de wal state government ha mo chu ga akipin dio che bola so chu ga bola central government ko akipin wa kipin te chu akipin da no ko
state say lo state no ball lang by budget ball lang yo ai ne pedo en ticho say so democracy freedom of speech also aya jo sing say dai bel chun government and SO engage about police official it is doing as a pressure people in government okay at it a chom be khada pressure people in government irritant jamu iso na them na ka them ai la sir to ai hi nang chu nang nam sunga hi nang ti lo chu I chana pha ta mai lo le progress o jong tok sa jaw jin hi ji chun nang chun na het pen ni hen near future ai ep ai am dan chu ka ti sir apang henge apang na ken ka sei dan a sense pa chu tu din muna ai ni ki ho hi ji a chu adang CSO lam kai ho dang dang sanga chu tok sa ga jaw ta ho chun ima chu a het zo ding hin pan la di dan hi hen lang hi jong le kinep di dan ma sanga hong thum ding ho jong le na chu di adi boy ka pilo ai kan sei chu ke se ke boy ki to ka he sir ka he chi sen sa chu ka sei dang dang hong ke upi wen ka ti ka ki ho pi di ya na sir ai wang ken to any for the sake of this conversation to nang chun na het pe na hi ji a chu near future a I pikinep na theu ma mai lo le pan la ding dan ho jong chu tok sa chi dung ju ya chu nang chun na het pen okay the fact that government and SO commitment and pa achieve good way forward but go na 9 June na meeting ko 16 na meeting that is concrete evidence na ye de manu din la dinga isi ekipa di wa le dem di wa SO ho chi dem di wa so le ekipa di wa support wa namu ben chu ta kana ito di mi pi o ki ke ta esa government chana bol chala concrete evidence despite the state objection ala kewa wa iko wa okay government in way forward dialogue resume bol what listen kachi uchala what central SOJ positive cho ibola mi pi chu negative is yo chu kholta ho hoila SO ki dem ham dan chu dem ja yu chi mu de la nyo ka se ma se dem di dan chu mi pi hi hin imazo si lampi hin nawa thet hen lang ki chi loi loi lang ki mu loi loi hen lang news ho vel han jong hin kinep na thei thei hi tin apong hi chanei tai ti hoi ki chi set senen umle ti hi dei sa ji a chu today mo chu ko do nang nyong na de tin ke ong de but real life is different hilong hina chu ai chu ki san chu SO ni ti ABC na sri da na ni ti ti ke akemo kalwala hala liko umdo kum som tum wal ka pan tawala chwa ni pi so la tarik thum me ako na bo impact hong le hong ki pan ta kum ni bo hunda lai chu we mo hala dinga e yong ki so no mo chana e ho normal lar ki mang no mo chana kemo kalwala hala liko umding ko ham eso akikaya ako na ilo lakikaya masama ako na government and dalle ke bola ai zola ko mo komando nei dal je usla ami pi se tai thum me ang ke pin awan an to ga pa na achom be amo chu special da case da na hong wa people's movement akyo jun people's ke represent lo ham masa chu ke al sit ngai chu mo se mi mo dem ki chu na kau pawan nama karam gitu punya cila na apa aku nape gua tu kilo woi tu ya sih macam ni bisa nak buat tu macam ni bisa season jadi je wa tu aki bol so best pana react mo bol lo ya ni tu kumni sungang ki panhon amo tu special case and specialist and hero dana alendo all the best hay nghe sir thodi yo ya na eso jin ki thodi yo ya ye jin legal la o mai ta jo official la
document ki submit ta jitu ki support lo wa SO yo contest ki bang ko CSO la ayong mi isigel chu public la ayong day chu mais ji achu mi pi osun koi chu dia koi chu ti om chu na vet yu chu almi pi ki tila ko ham mi pi ibono mi pi hilo ol idal ho chum ham ulterior motive nei ham akichi chene getting chan actually ki demand pau ki chepi ya adang I'm not interested na ai le sir to achu henge amasa pen langjut le chikit len to aban tok so ahen free movement thu chu agenda ki pod agenda wanga ki sei pan nai lo henati ya abana next agenda lo government proposal government proposal chu chichu next talk phat le hin sei ta leo chun e hon EPT idon but di time carry much we will cross that bridge when we get there na to apana chichu lungin ti de lo chichu we will cross that bridge when we get there speculation ji achu chi idea chung do kha ya na sir chichu to advance lungin ti ngai lo chichu okay government proposal here we'll study we will negotiate table and negotiation ninga emuchu it's a kalwala positive chu kum se ki suga table I don't know itu apo chu jong chu ha da la ki banana chu tu ayong the government and anoble eso cha ka ahile hoi like table chu bina sei dio to table ine chu sunyo chu na dem wa fight na tiu le government in pai ta bala hoi lang na su dio ham ana nadal patkit dio chu the politician carpet in tabi agal patkit dio chu na ai ham chu to ate ke rom ta table na de ga chu carpet dio chu ham ni tam ta chi be han chu ham table ke rom sa carpet dio ki chu angole hi wa ali mai hi ham ai le angan be se ti chu ipis angan am chu khol demand of compromise ball je le chun eso chu dem ta ta eso ni ta ki compromise ball kho Helovin adem gun nin jong chu ka sei no min ke wang chun titi da lam kai ho chunga kisit ti da ki hom tho be se ji a chu khatleni in alungel tim zo lo wa thil dan ho to situation to avet na a hom tho na na ha ke lo chu apona je chu apu nat ji u ti ta na chu se na pona de ti la ami ti sa jon ka pona jo chu ka short pose ho ta chu kum som chu lang ka po ta chu pona de ai ma ke ti ma chu ai le sir tu ai din mun hi enge nang to ki ho nang to ki wa nang information chu nain pi ji lew lung na chim nong ji in kinep na jong ji in achu ti lowa ima cha lo ting le idin munu to thil chi dan ho chi ima cha lo chu eso ken ke bang chun ka im nom ji elo ku chu okay thum pa le nei do wa ka sei chu la ita ka da kha on ai thum lo pa le chun mo sei se ho chu e ngwe tha ki se nom chu na isu pa le venom pa le chun nei do la ka sei chu na ita ka da kha on ai sir hello ka sei dan chu idin munu to ne le cha hen lang sum le pai lang ipi jong le nam din mun ileng vai ha sat na pau hi to ivet le langa tok song progress be lo to banga jiting le mi pi hin pu na zal ki no za la chu ha sat na ho chu agela a hi le langa i ma chal zo lo ho chu to hi le apu na jiwa khat le ni in a sei sit dong thi ana ken chu pu na chi behat chen chi a chu pu na ti le kyo na ko pu na we na ite ne lo kyo yan ko pu na so ra so ta chu pu na pa behat chen aya chu a sing chei do mo chen mi pi yong chu na ama ikhat this la me se che so information of being yung boarding chu ite lo chu khot ses en
Ini sih tahu sih lo, itu siapa sih yang nak gang orang sema, mid orang sema organic itu. Ama ball di kibol sih le, na. Media na ball di kibol lang, CS na ball di kibol lang, elected na ball di kibol lang, house na ball di kibol lang, S na ball di kibol lang, public individual pun orang yang ball di kibol lang le. Tak sah tak bang itu organic issue itu. Nah. Ini sir, ay le sir. Holistic view na yung ayat. Ay le tu sir kado anom kit khatsu anzo akasay banga chu nang chun na sei thei pen in masanga hi political din mun hi huinun dan hi ipiti hungin tenati am ai lole masanga hi state hi itabangin hungin tenati speculation ya na ke gao chu lo chula khair ya na elo dan chu situation tu a din mun dung zu ya chu mabana ong to banga hi hung di ti khat chu het thei khat na nei lo ham het thei chu predictable thei lo piece of politics sa chu I had a positive I had to the mano kitita to ta na amin som de yo me ole the mano I to sa do it's plus point it's capitalized bola ji focus bola apan na dollar ito wa election a government iti chan ki ignore ball thing foreigner hi lo pi jo Korean say yong de Indian citizen he je wa dialogue eiho dialogue de man yung kipelu ta table yung ilhun tao happen jo table a kon ju ilhun jo wa de man yung document yung x-ray ball pi tao ala to ay government sincere hi dan ju initiate an ball kina tarik ko sam lu ma ki mo kina so ile hapta jo le ground akon report mo pala government an ball ti du ya ju you ki huna ju SO extension ki bol lo pa le bong ki patis ai le sir nang na pa le chun result hum pa chu MHN yo notification an bol ding ki han yo statement kan be the sir counter ground goals ki jo chu it's an interview guys tai lo chu statement issues ki bol nom lo counter ka bol na thuilo in sir table thun cha ha pen chu thun ta chuna ai wanga chu ga het thi kit ninga chu NCNIM te yong chu table chu so dai tan thun now 30 years plus langai tan ele ma hong tu chana materialize nai lo hin e hong chu to bang chu hi kha di ham ti yong chu mi pi hi le koi hi le chong chu gel lo the hin chu gel lo the lo chu chu tell me a king of scale ni dana ikami demand reasonable enough constitutional enough ani na chum mipi he hoitah unified ta chi form now this is then is okay to malan and you know do pa answer chu man answer adi sr ki chi sel jing om demand pau chu legitimate ham chiteng le mipi chu ki tu chena chi ham te ni chu adi a ai le gangchela materialize di ti hin na to example a kain se process na ho tu ta ke te ka na kha ji bola kum som tum bal chi ma demand chu ne chu na demand le constitutional chu na by the dish na aba yo chu chu na chu mi pi sa ki tu a he le chen a part of predictable te yong le na understanding te ita chu agam lo din chu te ni a chu chu ta chu constitutionally compliant demand e pita jo constitution de kisa al ani na pa chu question mark ke yo an gado no chu ani na pa umna unity umna it's about thinking of so then is okay na ale a process gang de so then is umlo wa he de khachum yong de black and white na koi ma ke sep ngai do ki pa me sir a chai na ke in ele to a hi CSO ho jong hin to di nei be se lo to bang ami pi jong a VV ho jong hin to bang din mun hi hitan PR hi hung ki chai le gal hi hum ki theding din muna na mu am ai lo le to a hi to bang a pan CSO si bo iti ma bol mi lai su lai tu yang wa la
Tapi ni dua orang kau tu tai som nak meeting ni cula. Nam kalau yang lam pihak asas ahun gua. Kau na yang meeting ni ising gua. Volunteer kau yang fan lah nang aku lah. Kau momo umum ya. Kati dan su. Mungkin lo mana. Mai sang umum lo mana ni ai mu tu. Kati dan su henge sir. Chiho chu hele ahlai na ve. Hiti chu issue base abu deal bol du ham hello hele policy and planning in hello bu ham ti. If policy and planning, issue based I see la. Policy and planning mo mahila. CSO SO le lam ka hong May 16 naung Guwahati meeting ang bolowa. 19 naung kaung pia bolowa. Policy matters la. Ay kasi masam lo dana na siya. Imasa kasi dan su chi sense lo vin sir. Issue khat ting le bu irek jiu ham elo wa ele issue chi hon ikisi mo wa. Oh lo la. News is continuous ito. Okay. Ani siya lampia peng ho ko na so lo. Most works are done in the office. Ki pa me sir na phat man tam ta nei pi kukinam sunga communication gap ho su be na dile information disseminate bol na dinga hong kibol chi the bridge ni pi hon support bet sa na the bridge YouTube channel hi subscribe le share ina bol chi diwa the bridge in team na kai ni hi ke pa